Siat unewe upulit ubadai u sub inspektor ya kawai kalang kami muslim kadba maka kadang len dan kam ha ketika police station ha kaba une u sub inspektor udai penyan une upulit ulas siat yap sendan yaka tangna kadau bayadan kajing ya kelumar kabatang kindiat kane kajing jia kala jia min ka pratrik ubnai dia sembau usnam arah jar ar paulai ha kaba kane kalang kami harkat ukun jongka Kidang nit mi ha ketika police station ya kabala tep kerteng kum kataka Kotwal Nagar police station balik benbet iki kot kislah ha kabai dei bat ki pasport namar bakini ki longi ki plan benai chpokari Saudi Arabia benai len ya muslim ha pokari Saudi Arabia hendrai ha pedang ketika jipen bei kot kislah ne pulit ya bala tep kerteng kum tau Manoj Sharma ulapan da kapisa na ketika lang kami lan kata kapisa bamsa Henry kata kalang kami kaklem ayu ne upulit kum talami ke jingya kelumar ke jingya nia kabatang sipang bat kum tau ne upulit sub inspektor la Hashim gensan da pistol haki para pulit bay trelang ba anda ula yu ay pistol kati jong ula shu'a kum ba usna kum ne kum tai Henry ula siat ula nyan yu trigger badu kuli ulami ula late day bet nakle jong kata kalang kami Mara jia kane kajing jia kalang kami asya penkit na sebuah hospital kata apa Alik Medical College. Henry saman taka sengi pat kemereka kat sautrik ubnai di sembau senam arajar arpulai. Ka kubar kalami bahkan ya kalang kami kalah kelada syen. Ka kerteng juga ne kalang kami kadai kata ka Israt Nagar. Ladeban aikis na yune upulit sub inspektor Manoj Sharma. Henry kabakindit kalang Bamenta une pulit simla dan cu ketika jela ula pet na ketika jela badmenta ki pulit juga jela Uttar Pradesh kidang tuat ya une pulit थाने पे उसको हम लोग अभी उसके लिए भी टीम लगा दी गई है यदि वो फरार है तो उसको अभी हम कुछ ही देर में कोशिश करेंगे कि उसको डिटेन करेंगे तो ये घटनाक्रम है अभी कुछ ही देर पहले का घटना